Tariki 25 z'uku kwezi turimo, ubwo ni Noheli ya 2025. Ubuhanuzi bwavuze ko uyu ari umunsi isi izarangiriraho. Ni umugabo wo muri Ghana yavuze ko isi izarangira ku itariki 25 Ukuboza 2025. Uwo mugabo ubu ngubu yamajije kuzuza inkuge azahungiramo. Ebonoa ni umugabo wo muri Ghana bivugwa ko Imana yamubonekeye maze ikamubwira ko tariki ya 25 z'uku kwezi turimo hazabaho imperuka izaterwa n'umwuzure. Kuva uwo munsi uwo mugabo abonekerwa, ako kanya yahise atangira kubaka inkuge. Uwo mugabo yavuze ko Imana yamubwiye kubaka inkuge kugira ngo azabashe kurokora abantu bazizera ijambo ry'Imana. Uyu mugabo amajije kuzuza inkuge 8, aho inkuge imwe ijyamo abantu amamiliyoni n'amamiliyoni. Ibi bivuze ko azatabara ngo 1/2 cy'isi baramutse bamwizeye, niko yivugiye ubwe. Uyu mugabo yivugira ko amajije kugira abamukurikira barenga 375,000, bityo bamwe bakaba baratangiye no guturuka mu bihugu bitandukanye bakajya hafi y'uyu mugabo kugira ngo ubwo umwuzure uzaza bazabashe kurokoka. Ubundi uyu mugabo ni muntu ki? Ni iyihe mpamvu yaba yaramuteye kubaka inkuge? Nibiramuka bitabaye se bizamugendekera gute? Ibi nibyo tugiye kurebera hamwe muri iki kiganiro. Mbahaye ikaze, nitwa Aime Blaise, iyi ni Menya n'ibintu. Kanda subscribe nimba ari bwo bwa mbere ugeze kuri uno muyoboro. Uyu ni umuyoboro ukugezaho ibyegeranyo. Iyi nkuru ijya gusa neza n'inkuru iri muri Bibiliya, aho igaragara mu itangiriro. Bivugwa ko habayeho umugabo witwa Nowa, akaba yarubatse inkuge maze akarokora abantu ndetse n'amatungo bari muri iyo si y'icyo gihe. Ariko se ubundi ibi byose bihuriye he n'iyi nkuru y'uyu mugabo? Ubundi se ko mu byanditswe handitswe ko Imana itazongera kurimbuza amazi ahubwo izarimbuza umuriro, yaba yarisubiyeho? Ubundi se uyu mugabo ni iyihe mpamvu yaba yaratumye yubaka inkuge zingana gutya? Iyi ni Menya n'ibintu. Kanda subscribe aho hasi niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri uno muyoboro. Ubwo abantu benshi bumvaga ubuhanuzi bw'uyu mugabo byatumye bafata utwangushye twabo maze berekeza mu gihugu cya Ghana. Ibi babitewe n'iki? Bagendeye ku nkuru yo muri Bibiliya bagira bati n'abo mu gihe cya Nowa binangiye baje gupfa barashira. Nta muntu n'umwe yigeze mbwira kugurisha imitungo ye. Nta muntu n'umwe yigeze mbwira kugurisha ubutaka bwe. Mwebwe mwese ngomba kubasabira. Kuwa kabiri, kuwa gatatu ngomba gusenga mbasabira kugira ngo muzabashe kurokoka iki cyago. Ndi hano kugira ngo nsabire imbabazi abantu bo muri Nigeria. Ndi hano kugira ngo nsabire imbabazi abantu bo muri Afurika y'Epfo. Ndi hano kugira ngo nsabire imbabazi abantu bo mu bihugu byose. Ngomba kubasabira imbabazi. Muzange kujya ku kazi ngo musiba akazi. Ubwoba ni bwinshi kubizera kandi bakumvira ubuhanuzi. Ariko kandi ibitwenge ni byose ku bantu bizera kandi ntibanumvire ibintu bijyanye n'ubuhanuzi. Ubuhanuzi ku ruhande rumwe bishobora kuba ukuri, kuko hari benshi bagerageje guhanura ibintu cyangwa kuvuga ibintu maze ubundi bikaba. Ariko kandi no ku rundi ruhande hari abandi nabo bagerageje kuvuga ibintu maze ubundi ntibibe. Uyu mugabo Ebonoa bitewe nuko yahise atangira ubuhanuzi ku mbuga nkoranyambaga, agatangira no gukora ibintu bikomeye kugira ngo agaragaze ko ibintu avuga biri seriye, byatumye abantu benshi mu gihugu cya Ghana ahakomoka batangira kumwizera. Bamwe batangira no kumwumvira, yewe na leta ya Ghana itangira kubizamo. Ku isi yose, dore ko ubuhanuzi bureba isi yose, bamwe batangiye kumukurikira, abandi baramupinga, abandi ntibabyemera. Bamwe bakavuga bati si we wenyine waba ugerageje guhanura, kuko hari n'abandi babigerageje ariko ntibibe. Aho twavuga nk'abaje bavuga ko ikibuye kigiye kugwa ku isi abantu bose bakarimbuka. Murabyibuka? Ariko ibi mu by'ukuri ntabwo byigeze biba. Hari abandi kandi bagerageje kuvuga yuko abantu bambara inkweto za sandali bazapfa, ariko ibi byose nta byabaye. Ibyo ni ibyo mwagiye mwumva. Ubu tuvugana abanyafurika benshi bamaze kugera muri iki gihugu cya Ghana kugira ngo baze kubasha kurokoka iki cyago nikiramuka kibaye. Ngaye nguko
abajyayo nimujyeyo, n'abasigara turasigara, umwuzure nuza uzadutware n'abandi. Uyu mugabo Ebonowa yavuze ko ku itariki 25 z'uku kwezi hazagwa imvura nyinshi cyane kandi ikazatangira kugwa kuri uno munsi. Iyo mvura ngo izagwa cyane ku buryo bizafata imyaka hagati y'3 n'4 iri kugwa, ikazateza umwuzure abantu benshi bakarengerwa. Abantu ngo bazatangira babifata nk'ibintu byoroheje, ariko yavuze ko bizarangira abantu bose bari muri iyi si, abatazizera Imana bizarangira bibagezeho batangire kwitaba Imana ku bwinshi. Iyi mvura kandi yavuze ko itazagwishwa n'ibijyanye na siyanse n'imihindagurikire y'ikirere, ahubwo yavuze ko izagwishwa n'uburakari bw'Imana. Ngo ntago ari imihindagurikire y'ikirere nk'uko abandi babitekereza. Niyo magambo uyu mugabo yavuze. Bazatangira babyita ko ari imikino, ko ari ibintu byoroheje, ariko bizarangira abantu bose bari ku isi iyi mvura ibagezeho, ubundi batangire kugenda bapfa ruhongohongo. Uyu Ebonowa yavuze ko Imana yamutegetse kubaka inkuge kugira ngo abazizera Imana bazabashe kurokoka. Iyo wumvishe neza ibyo uyu mugabo avuga, bijya guhura neza n'ibyanditse muri Bibiliya, bigaragaza ukuntu Imana yigeze guteza umwuzure maze ikabwira Nowa ko yabaza inkuge akarokora abantu benshi ndetse n'amatungo. Uyu mugabo kandi mu rugendo rwe rwo kubaza inkuge ntibyamworoheye, yaje guserera na leta ku bijyanye n'ikibanza yashyizemo izi nkuge. Yaburanye na leta iza kumwihorera kuko yabonaga nta bushobozi yabona. Yari afite kandi ishyaka ryo kubaka izi nkuge kugira ngo azabashe kurokora abantu kuri uyu munsi wa tariki 25 z'uku kwezi muri uyu mwaka turimo. Ngaye nguko rero uyu munsi wageze. Ese uyu mwuzure uraza kuba? Ese nutaba uyu mugabo biramugendekera gute? Jya hasi muri comment utubwire. Iyi ni Menya n'Ibimfu. Kanda subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'ayandi makuru ndetse n'ibyegeranyo bica kuri uno muyoboro. Ndagushimiye, mwifurije Noheli nziza.